ikibazo ni inganda. Iyo peteroli ibuze inganda zirahagarara, nicyo kibazo kinini. Niyo tumubona andi makontina arahangayitse gusumba Afrika, kuko hari inganda ziza gufunga, byitega. Ariko zifunze twese bitugiraho ingaruka, kuko natwe tugura ibyo ngibyo byabo ibintu byose, ubuzima bwose buraza kuzamuka. Iyo peteroli izamutse n'ifaranga ritagaciro, kuko nk'izamutse 10%, ifaranga ritagaciro 5%. Nuko haraba ikintu bita inflation rero nimbi gusumba ibyo byose. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Tugiye kuganira ku ngingo ikomeye, turi kumwe na Dr. Rusabagirishya, inzobere muri politike, asesengura cyane n'ubukungu. Ubu tuvugana niyo nkuru igezweho mu bitangazamakuru ko ibikomoka kuri peteroli byazamutse noneho ku buryo umuntu yanavuga ko butigeze bubaho. Litiro ya essence ubu yageze ku 2938, ndetse urwego ngenzuramikorere rura rwatangaje ko uretse ugenekereje hafi yongereho 635, yiyongeye ivuye vuba ha rwose ku 2303, na litiro ya mazuti iri hafi aho kuko yageze ku 2205. Ni ibiciro byaherukaga n'ubundi kuvugururwa ku ya 3 Mata, kumva ko hashize hafi ibyumweru 2 birongera biravugururwa, ariko abantu benshi bafite impungenge. Dr. Rusa, umuntu ashobora kwibaza ngo umuntu yavuga ko kugutumbagira gukomeye guteye n'impungenge kwari kwitezwe? utarubyiteze ninde? Iyo essence energy aho iva murahazi, muzi ibibazo bihari, ni golf, muri golf Persique muzi ibibazo bihari, iriya ntambara ihari, ahubwo bishobora kuba bitararangiza no kuzamuka. Ntabwo ari ubwa mbere, kuko no muri 1973 yigeze kuba crise nanone itewe n'abariya na Amerika na Israel. Abarabu n'uba producer petrol nyinshi barayifunga, barahagarika, bari yakubishure enye, kugeza uyu munsi ntiri kubishure enye. Aha rero ibyo biciro si gituma bibatangaza kuko ntibirazamuka bihagije. Yikubishure enye, usubira inyuma urebe mu 1970 iriya guerre de Kippour, iyo mu de Kippour baril yikubye 4 fois. Ni naho Amerika yagize ikibazo cyane muri ekonomi, yaraguye cyane, ariko icyo gihe ikoresha ubundi buryo, ikoresha ukundi kuntu niho yatangiye, kuko niho yatangiye kujya kwinginga Arabie Saoudite bazamura idolari. Niho petrodolari yavutse mu kwezi gukurikira, mu mwaka ukurikira mu 1974. Ubwo bararebye babona kurekipera amafaranga byabagora, ariko bati n'umuntu nitwe mpirima amadolari, umuntu wese ugura peteroli akayigura mu madolari, idolari iyo urifite destination ya nyuma na Amerika, bungukira mu idolari. Ubu rero sinzi uko baza kubigenza, kubera ubu ngubu idolari ntikifite monopole. Ibihugu byinshi afese byinshi, ariko muri Afrika wonyirana nabyo. Muri Afrika kereka nka Botswana bafite pura, na Zimbabwe, ariko ubundi bose bakoresha amadolari. Ariko hari ibihugu byinshi byo muri Aziya bitagikoresha amadolari. Ntabwo urugero na Turkiya naho iri muri OTAN, na Iran no kuva kera, na Chine n'Uburusiya bigikoresha amadolari, na Indo yakoresha amayuan, yishura amayuan. Kandi aho mubwiye no hari population nini. Ureri crise ishobora kuba mbi paseruma ku bandi, ariko yambi no kuri Amerika. Gusa nta kibabaza, kuko na mbere izo crise zose zibazatiwe nayo, zibazatiwe na Amerika. Nta crise nimwe irabaho ku isi itavuye muri Amerika, idatiwe na Amerika. Nubwo niyo muri 2023 na Amerika riteye, kuko abayisirayeli babisha barabu cyane, kuko ubu hari ikintu bita nettoyage ethnique, ibintu byo kwica barabu
kuko ngo bashaka hasigare 20% gusa nibyo babitangiye kwa muri 57 bafata Cisjordanie bafata Gaza ubu noneho barashaka Liban amajyepfo ya Liban kugira kuri ya Filebe bita Litani bafate n'amajyepfo ya Syrie bakuriho bice aba icyo bakora bita nettoyage ethnique donc ni génocide itavugwa bacicika babihorera ariko ni génocide muri forme zayo zose kuko ni intambara ukuntu irorganize ntabwo ari intambara itangiye ejobundi muri ko murabona ni intambara imaze imyaka 40 barashaka ikintu bita ngo Grand Israel bagira Israel ko Israel nababwiye ko ari igihugu kidafite profondeur stratégique kidashobora gutsinda intambara uruno no kirashaka profondeur stratégique kirashaka kugira kuri fleuve Litani kirashaka kugira espace nini hanyuma ihani kizira icyo gihe Grand Israel ntigomba kukikuzwa n'ikindi gihugu na kimwe gifite imbaraga nigomba kugira imbaraga mu karere biriya bihugu Israel na Amerika babiyita ngo ni sepa ngo ni inzoka ngagomba kugiza inzoka zose ihani bayisambure bashyireho umuyobozi bishyiriyeho nyine Amerika ishyizeho wumvira Amerika ubundi bashaka no kwicamo ibice byinshi ntibyakunda nyuma ya ihani igihugu gikurikira urakize bavuze ko ari Turkiya ni Turkiya nibyo bashaka gusa Imana ntibazabigeraho ariko nibyo bashakaga nta kuntu petroli yareka kuzamuka niba icya gatanu cya petroli y'isi urumva icya gatanu cya petroli y'isi erega nkwibukije haca 20 millions de barils par jour 17 millions de barils par jour 17 millions de barils par jour urumva ni nyinshi nkubwe 17 millions shaka ko umubare wa kera bavuga ko zimaze kugera kuri 20 millions none reba bariruze amalitri gira kare akagunguru kaba gafite 59 litres bakubona n'izo miliyoni kaba gafite amalitri 59 ukube n'izo miliyoni zose hanyuma umva twabura petroli twagira petroli gute gusa ikintu numva kubera iki tuguma muri ubwo buhake ko dufite petroli ihagije bivuze kenshi maze kwisura amashuro nyinshi dufite petroli ihagije muri Afrika hanze hariya uri kugenda ku masitasiyo aho twabashije kunyura biragaragaza n'ingaruka zikomeye ndetse batangiye no kugena umubare bakakubwira ngo niba uje kunywa 100 ati ntabwo unywa 100 uranywa 30 hanze rubanda bafite ubwoba kwibikomoka kuri petroli cyane cyane bishobora guhagarika ubuzima namwe niko mubibona nta buzima bwahagarara petroli udafite imodoka ushobora kubaho cyo si cyo kibazo nta nubwo petroli kuri station ari itera ikibazo ni mu nganda energy ikibazo ni mu nganda mazuti buze inganda ziraproduce bikeya binahenda nawe yo mu modoka imodoka za transport nye zirakora ariko noneho ziratransporta iki niyo inganda zitakoze nawe imodoka izi dushyira imodoka zo kugendamo inzi ntacyo zivuze ushobora kuba udafite imodoka n'abantu bafite imodoka si benshi sibo benshi ikibazo ni inganda iyo petroli buze inganda zirahagarara nicyo kibazo kinini niyo tumubona andi makontina arahangayitse gusumba Afrika kuko hari inganda ziza gufunga byitega ariko zifunze twese bitugiraho ingaruka kuko natwe tugura ibyo ngibyo byabo ibintu byose ubuzima bwose buraza kuzamuka iyo petroli izamutse n'ifaranga ritagaciro kuko nk'izamutse 10% ifaranga ritagaciro 5%. Nubwo haraba ikintu bita inflation rero nimbi gusumba ibyo byose
inflation nimbi cyane, inflation nimbi cyane n'abantu bashobora kujya no mu muhanda. bigishyuha bwa mbere nduzi ko ari ugushyuha, ibiciro byarazamutse bigera no kuri gaze yo guteka yaguraga 20 cyangwa ubigeze kuri 27, abantu bumva ko ari ibintu bikomeye, noneho hongeye kuba izindi mpinduka, abantu ahubwo barakeka ko bigiye gukomera kurushaho. Ibyo ngibyo ntawe utazifite, nta singoma ngo n'umwe economiste kugira ngo zigire. Inflation yo ni ngombwa, kandi inflation ni leta y'irwanya, ni problème macroéconomique. Inflation ahandi ziratera ibibazo ku buryo n'amaleta démission. Rero nicyo giteye ikibazo gusumba, kuko inflation ubu ni BNR, ni Banque Nationale yagombye gushyiramo imbaraga ikareba ukuntu na fonction publique. Ni ukuvuga iki rero, birasaba rimwe na rimwe ko hari abantu bajya muri chômage. Yes, kuko chômage igabanya inflation. Donc ni inflation ni ikibazo gikomeye cyane, gikomeye rero. Muri iki gihe turimo cy'ubukungu umuntu yavuga ko bwahungabanye cyane, bungabanyijwe n'iriya ntambara, leta ku giti cyayo yakwitwara gute, abaturage bo bakwiye kwitwara gute? Kuko hari ibyo leta ikwiriye gukora, ariko n'umuturage wenda kugira ngo twagiye tubona n'ibihugu byinshi byabaye depressé, abaturage bakagira ama depression bitewe n'uko ubukungu bwifashe, benshi bikarangira bagiye mu myigaragambyo. Umuturage yakwitwara gute, leta yo yakora iki kugira ngo abaturage batagera kuri urwo rwego? Erega leta ntukayitandukanye n'abaturage. Abaturage uko bitwaye byose byavuye kuri leta. Ntugatandukanye leta n'abaturage. Abaturage bajya mu muhanda kubera leta ititwaye neza. Nta muturage ugira ikosa. Ntawe, abaturage ni nk'abana mu rugo, utamenye uko bafata bashobora gukora amakosa. Noneho hakaba naho nka leta itari bien organize, harimo nabo muri leta bafasha abaturage gukora ibyo ngibyo, ari ukugira ngo barwanye leta gusa. Nicyo ariko burya umuturage nta kosa akora mu by'ukuri. Ubu icyo baza gukora, icyo BNR iza gukora, iraza kumvikana n'amabanki commercial, soit bagabanye cyane, bazamure taux d'intérêt gutanga amakredi menshi, kuko kredi zije muri iki gihe nazo zizana ama inflation nazo nyine. Leta nimenye ukuntu iza kwandika iyo crise, noneho habe no guhaba abantu morale, ntimuci bikuba ngo ibintu byacitse, turiko turabireba gutyo tureba aho bijya. Naho ubundi iyo ari crise mondiale, ntabwo iyo atari igihugu kimwe ibibazo ntiba ari byinshi cyane, ntabwo warenganya leta yanyu. Ikibazo kenshi kiba iyo kibaye kuri leta yanyu gusa, ariko nk'iki kiba kitavuye kuri leta yacu, kiba cyavuye ahandi. Bene ikiro ntabwo umuturage ashobora gushyira umwikomo kuri leta, no kujya mu muhanda ntiyajyamo. Ariko umuturage ajya mu muhanda iyo ari ikibazo abona ko cyavuye kuri leta ye. Naho nk'ubu nk'iki ni rusange, ntabwo umuntu yajya mu muhanda, ntabwo umuturage yajya mu muhanda ngo leta nije gufungura deturador mose. Ahubwo iyi crise nuko uvuze ngo ije itewe ibaye gutya, ntabwo ibaye gutya kakanye. Crise économique imaze iminsi, ngira ngo mwese muruka crise ya 2008 nayo yavuye muri Amerika. 2008 mwese murayibuka, ya subprime, igakwikirwaho itararangira hakazamo na covid, itararangira hakaza intambara yo mu Burusiya na Ukraine, itararangira haje uyu munsi. Donc ni chaîne y'entraite na crise kugeza uyu munsi. Donc ni crise tumaze imyaka nkubwiye n'uyu munsi. Uvuga ko ari crise isangiwe, abanyarwanda badakwiriye guhangayika bonyine cyangwa bakumva ko ari ibintu nta nubwo ari abanyarwanda bamerewe nabi gusa gusumba abandi, kubera si twe dufite inganda nyinshi, si twe dufite imodoka nyinshi, si twe turya ibintu byo hanze byinshi.
abanyarwanda donc Minagri nizishishikariza Minagri yegera abaturage bahinge ntabwo duhingisha amashini asaba mazutu mwanze ubyumva ko tutameze nk'abahinzi bo muri Canada cyangwa muri Amerika abandi bahinzi bahandi ubu bahagaze kuko tracteur ikonsoma mazutu nyinshi cyane twebwe n'isuka ntabwo dukwiye gucika igikubi wacu umuturage wacu ashobora kujya mu murima agahinga agasarura inka zacu ntabwo zikamwa na electricity bakamisha intoki urumva rero twebwe ntabwo dukwiye guhangayika cyane maze gusoma gatoya mu kanya mbona ibitangazamakuru biri kwandika ko Ubufaransa n'Ubwongereza bwafashe mu nshingano gutumiza inama izaganirwamo cyane cyane ingamba zigendanye no kuba zabohoza uriya muhora wa Hormuz ndetse n'ibindi byose bishobora gukorwa kugira ngo wongere ube nyabagendwa. Ubufaransa n'Ubwongereza ari cyo bwakora ku buryo ibikomoka kuri peteroli byakongera bikaboneka mu gihe Amerika ivuga ko yo izakomeza gufunga ziriya nkombe zaho. Ya Amerika yafunze izihe nkombe bafunze bose ntabwo yashobora kufunga bose peteroli yagenda mu Bushinwa niho naho ajya nyinshi buriya Bushinwa bwo konsoma nyinshi na Japan na Korea du Sud aho harafunguye ntabwo Abafaransa icyo bashobora gukora Occident ntacyo yakora kuri biriya bintu ntacyo kirika niba aca bugufi bakumvikana na Yarazi uriya muhora Iran ntabwo ari yo yonyine iri hariya ni Hazi iri neza Iran ni nka cœur ya Hazi ni stratégique niyo ibashenye Iran Amerika ishenye Iran yabishenye bloc ya Hazi ni nacyo yashakaga ntabwo rero bashobora kubyemera ntabwo Chine n'Uburusiya bashobora kureka Iran isenyuke kuko n'abaza basenyutse uriya muhora rero biragoye kugira ngo bafungura tumvikanye yego Amerika iraza guca bugufi naho Burayi n'Ubwongereza bwo bakurikiza kubireba nkuko tubireba yego bariya ntacyo bakora ntacyo bashobora na gitoya kuko urabona bari kumwe na Amerika ikintu Amerika itashobora ntabwo cyashorwa n'Ubufaransa n'Ubwongereza ntibishoboka en face y'Uburusiya n'Ubushinwa ntibishoboka Riza mu kajya biciro umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Jean Dode yavuze ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizakomeza kugenda bihindagurika byerekane ko bapima ikirere bakabona ko wenda bishobora guhinduka bizamuka umuntu yakwibaza mukurikije icyerekezo cy'intambara n'amakimbirane ari muri kiriya kigobe hari icyizere ko twagira yuko peteroli cyangwa ibikomokaho bizagabanuka vuba. Hoya no minisitiri apfuye kubwira gutyo arareba nk'uko tureba nawe nta kintu kurusha nta na kimwe iyi ntambara ibigaragaraho ntizatinda izarangira vuba ariko iyi ntambara irangiye sinipadi ko habaho shit nk'uko byazamutse vuba na vuba siko bizamanuka vuba na vuba kubera amakondisiyo ya livrezo ya peteroli azahinduka amatagisi aziyongera kugira ngo bashobore kurepara n'ibyarangiritse mu ntambara ishobora kutazamuka ikamanuka ariko ntisubire kuri cya giciro yahoraho yego ariko ubundi intambara ntabwo izamira nk'iyo mu Burusiya ntabwo izatinda ntabwo ari intambara izamara imyaka 10 izarangira vuba kubera iki kibazo kiri iwacu ntabwo kiri iwacu cyonyine niba dufite ikibazo kibiva kuri peteroli ntabwo ari twebwe abakonsomateri ba byinshi ntabwo ari twe dufite ingana nyinshi ntabwo ari twe dufite imodoka nyinshi ntabwo ari twebwe dukeneye gaze nk'abandi urumva rero bariya batera intambara barabikeneye nabo kuturusha icyo gihe rero ishobora guhagarara ariko igihe urebye mu karere u Rwanda ruherereyemo niho ibikomoka kuri peteroli byazamutse cyane ugereranyije n'ibindi bihugu kubera iki n'ahandi byazamutse uvuga cyane ugereranije peteroli na Tanzania n'iki na Kenya hariya biva kuri politike y'igihugu ya politike fiscale y'igihugu fiscale c'est-à-dire imisoro biva kuri politike fiscale burya ntabwo
politike fiscale y'ibihugu isa, ntabwo politike fiscale yacu isa n'iya Kongo, nta nubwo isa n'iyi Burundi. Igihugu kigira politike fiscale yacyo. Buriya rero birashoboka yuko twebwe muri mu imisoro afata kuri peteroli, noneho hari n'ibindi tutabigereranya. Ntabwo nk'ubu watugereranya na Kenya. Kenya ifite Mombasa, peteroli igeze Mombasa igera muri Kenya ihendutse. Twebwe ica Mombasa igaca ni Bugande ikatugeraho ihenze, biratandukanye. Ya Dar es Salaam nk'iya Tanzania irahenze, byarantangaje kandi bari kuri port, ariko nabwo iva kuri politike fiscale yawo. Burya rero mu misoro ntukagereranya ibihugu, igihugu kigira droit fiscale yacyo yisangije. Hanyuma wenda tugana ku musozo, mu bihe nk'ibi nubwo bisa nk'ibyatunguye isi n'u Rwanda rugatungurirwamo, hari icyo u Rwanda tutabirebeye mu ishusho ya Afurika, hari icyo u Rwanda rwakora mu kwirinda ko ibihe nk'ibi intambara ibereye muri Amerika bihita bigira ingaruka no ku bigori bihinze mu Rwanda? Iyi ntambara ntabwo yatunguye isi, iyi ntambara ni iya kera. Erega uriya muri golf kuva muri 1967 hari bwo batarwana. Kuva muri 1967 ubutaka Israel yafashe ntikibufite. Jerusalem Est ni capitale ya Israel. No, capitale Israel ni Tel Aviv. Ariko bafashe Jerusalem Est ya Cisjordanie. Urumva icyo gihe, kuva icyo gihe, kuva muri 1967 iyo ntambara ihoraho. Icyo warumbaje rero ku Rwanda icyo rwakora, ntabwo u Rwanda rushobora kugira icyo rukora rwonyine. Bisaba ko mu karere bagira ubumwe, birasaba ko tugira unité mu karere. Twabikora byinshi ariko dushyize hamwe, kuko ibuga niho bacukura peteroli, ko batashoboye guha Kenya peteroli kubera peteroli igurwa na Total, igenda mu pipeline, igenda muri pipeline ikatraverse Uganda ikajya Dar es Salaam. Icyo gihe rero ibihugu byacu ntibifite independence. Igihe tudafite independence nta na kimwe gishoboka. Independence bayiduhaze twebwe nyine ntibikunda, nta independence dufite. Ibihugu byacu ikintu cya mbere byagombye kugira ni independence, kuko burya niyo bavuga development giye birantangaza. Ijambo development ryari kwiye kuva mu kanwa kanyu. Ntazagira undi umuntu uguma kuvuga ngo development, turi developer, turi ko turagenda mu kwidevelopa. Development ntishoboka tudafite independence, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Nk'ubu izi infrastructure kuravuga, twebwe nituyitegeka nituyikontrola, kubera monesi yacu, moneni ya ni si yacu, moneni dukoresha si yacu, ntabwo dukontrola todo shanje. Turi mu bintu udashobora kwibaza ibyo ari byo. Development ntishoboka udafite independence, na development economic ntibishoboka. None ntubona nk'igihugu nka Kongo ntifite umutungo kamere, ntikize kuzamuka Zaire ikayivunja amadolari 2. Uko byaguye warabimenye, byaraguye kugeraho noneho Zaire imwe plutôt kugira ngo ugure isabune ugomba kugira nka miliyoni 2 z'amazayire. Kubera iki? Ntabwo monera yawo ni franc congolais, ni nk'iyacu, ni franc congolais, franc rwandais, franc burundais, bayikoresha uko bashaka. Tugize iyo duhuriyeho se byagira imbaraga kurenza ari yacu, ariko ari mone y'ibyo bihugu cyane, naho yaba ari mone y'igihugu cyacu. Nka kuriya urugero naguha nka Botswana nakubwiraga, bafite pura, ni mone ijya kungana na dolari, la difference ya 0.4. Zimbabwe bafite zeg, Zimbabwe gold, iyo iruta dolari, ni mone zabo. Ntabwo buro bakontrola todo. Nk'ubu ushatse kugura platine ni amabuye afite agaciro gusumba na zahabu. Ugiye kugura platine muri Zimbabwe ntabwo uyigura amadolari, urabanza ugura amazege, urafata amadolari ugure amazege, hanyuma ugure platine mu mazege. Nk'ubu ugiye muri China ntabwo ujyana amadolari, urabanza ugura amayuan, ari amadolari yawe yatakura aeroport, uraguvunjisha mu mayuan,
ugenda ugura ibintu byose mu mayuwani. Rero twe nta independence dufite. Ntekereza ko ibyo wenda bishobora kugendana nuko n'igihugu kiba gisanzwe kinakomeye mu bukaka bwayo. Hari igihugu kidakomeye se kibaho? Cyakomera gute kitigenga? Oya, gukomera no kuvuga iki? Gukomera no kwigenga dabo. Igihugu kidakomeye ni twebwe nyine, nta gihugu gikomera kitigenga, ntibishoboka. Ntushaka kuba ko Kongo itakomera. Ikibuze ni iki? Twe ntitwakomera, icyo tuze niyo independence gusa, nta kindi. Mujya murota ko bizagerwaho bigashoboka? Nta kidashoboka kuko harimo imaze kubigeraho. Ntabwo rero nta kibaturusha. Burya hari ikintu mwibagirwa, tuva ku muntu umwe dufite ubwenge. Difference ni iyihe? Difference ni ko na conditions sociales n'ama situation politique. Ni ibintu byoroshye cyane. Niba Burkina Faso, Niger, Mali zifite independence yazo, kubera iki twebwe? Kubera iki twebwe? Bizasaba igihe ni iki, nta n'ikindi. Iyo ubona ibibazo bimeze gutya niho abantu batagira gutekereza cyane. Igihe ni iki? Ibyo bintu none se baze ngo Burkina Faso itangiye kumenya ko ikolonize uyu munsi, imyaka 70 na kuva muri 1945 niho babatangiye kubazanira France CFA. De Gaulle niho bazaniye France CFA. Kuba yanze ubuse ni kubera iki? Natwe rero nuko bigiye niki, iyi periode niyo iri favorable kubera Occident, ibyo byose ni Occident bidushyizemo, iri kwiratakaza imbaraga. Na Burkina Faso na Mali na Niger ntabwo ubu ntiba bikiriho iyo Occident ifite imbaraga nk'igihe cya Gaddafi yabishatse imbere yawo, Kwame Nkrumah yabishatse imbere yawo, Sylvanus Olympie yabishatse imbere yawo, Sankara yabishatse imbere yawo. Ubwo liste ni ndende, bose barabishe. Uyu munsi ntabwo bashobora kukwica, izo mbaraga ntibakizifite. Ubu rero iyi ni umwaka ubundi dushanjemo, iyi siècle ya changement. Ubundi siècle ya 21 yagombye kuba ni siècle ya Afrika, ntabwo yagombye kuba siècle ya Occident, ntabwo yagombye kuba siècle ya Chine. Ni Chine Afrika, siècle ya Afrika. Abanyafrika baza naho twebwe nutanabigira, abandi benshi bazabigira muri Afrika. Abandi benshi nibabigira, natwe nuko tubonereho. Bisa nk'ibizafata igihe nk'ukurikije uko mbyumva cyangwa bikagendana n'ikinyejana. Nta gihe niki, igihe niki kubera rimwe na rimwe ntukanga ibibazo. Ibibazo bibaye byinshi bituma mutekereza. Na Burkina Faso bagize kuriya, ibibazo byari bimaze kuba byinshi, hari ubukene bwinshi kandi igihugu cyabo gikize. Natwe nuko nicyo kimwe, Afrika irakize yose ariko hari ubukene bwinshi. Ubwo rero abanyafrika bazibaza impamvu kontinent birakize. Nk'ubu nubona Proche-Orient na Afrika nibyo bihugu bikije Occident, bikije Amerika. Ikibikubwira, urabona Centcom, Africom, ibyo bintu biri mu bwe ntabyo uzi. None se ko nta handi biri? Hari Centcom, igisirikare cya Afrika kiba muri Proche-Orient, na Africom, igisirikare cya Afrika kiba muri Afrika, cya Amerika kiba muri Afrika. Kuko niho ubuzima bwabo babufite. None se tuzemera ubuzima bwacu bujya gutunga abandi? Proche-Orient iri kwiravayo, iyi ntambara y'Iran irashobora kubihindura, natwe hakeneye yindi. Dr. Rusa Bagirishya, reka tugushimire cyane kuri izo ngingo, ariko icyo butumwa ku buri gihe ukomeza kubwira Afrika ni buhe muri ibi bihe cyane cyane nk'ibi? Ubutumwa mu Afrika ni kubumwe tukagira independence, nta kindi. Afrika nta kibuze, nicyo tubuze cyonyine. Ntabwo bisaba bombe atomique, ntibisaba na budget y'amafaranga. Kubumwe ni diplomasi, kusaba independence naho ni ijwi, ni volonté. Turayiha ntabwo tuyisaba. Independence ntawe yisaba, urayiha ntawe yihabwa. Tumaze kubumwe independence turayiha.
ntabwo Burkina Faso igisaba independence France kuko ntiyayiha independence ntitangwa iyo bayiguhe bagwa nk'iyi baduhaye nyine imune nationale n'idarapo bayiguha kubera iki rero bayiguha kubera niwumva kwifite ntuzayisaba nta kintu nk'ubu abanyafurika benshi baza kutwumva ahubwo zifite independence se ntituyifite la premier juillet niyo erreur monumentale niryo kosa rya mbere Afrika yakoze kwemera independence nta independence ishoboka Afrika ntabwo tuba mu bihugu byacu ntukavuge ngo uhani wacu ntabwo tuba mu bihugu byacu tuba mu bihugu ni nkaho dukodesheje kuko igihugu utishyiriyeho imipaka ntikiba ari cyawe uri muri parcelle n'igihe nashyizeho amaborone ntiba ari yawe urakora ibyo nkubwiye urakoresha système économique nkubwa niyo système politique ni yanjye n'igihe nkubwira agira demokarasi igira amashaka menshi n'igihe nkubwira na droit ukoresha urakoresha droit Rome cyane ka système muri y'abongereza donc administration ni ya Occident imipaka ni ya Occident système politique ni ya Occident ifaranga ni irya Occident même sanitaire n'imiti ukoresha Occident ubwo se uvuga ngo iwanyu gute umupaka muri géopolitique umupaka ni projet politique nuko ko politique ukoresha ni politique washyize imipaka Afrika nta politique igira arere ibihugu si ibyacu none se ntidufite igihugu turavuga iki twagira igihugu te uzarebe niba hari akabazo kabaye muri Afrika perezida wo muri Occident araguhamagara je nawe turaba perezida bari bihugu bibiri bitandukanye muzi wanye mbabwira uko mugomba kwitwara none iki ibyo bintu ko bidasaba ubwenge ni mubibona mwebwe nusubira kujya hariya ndagufatira ibihano nko kuvuga nukererwa ku ishuri cyane nisanga ikosa nakunda kugira mu ishuri nasomaga hari umuprofesseur wigisha nusoma ndiko ndigisha ndagusohora nibyo na hariya natwe nuko baravuga ati okay ahangaha harigeze ko duhindura ibintu bahare ibyabaye nka ndakuramutsa Maria ngo regime change umuperezida akajya hariya ati azamara imyaka iyi ngiyi 15 regime change ibyo sumva turi mu bihugu byacu bakugara vaho dushyire hundi ibyo ntawe bikora muri Corée du Nord ibyo ntibashobora kubikora muri Niger no muri Mali no muri Burkina Faso ntibishoboka nyamara bise n'ikiganiro Traoré yatanze ejo hundi avuga ati ibyo by'ama demokarasi ni mu inkore baje kumva ngo umuntu droit de l'homme yavuye iwabo yavuye muri Mali France yadabuse ejo hundi muri 1948 droit de l'homme yasohotse code ya droit de l'homme yasohotse mu 1936 code Mendeng Abafaransa bayiba Tombouctou hari bitabo 700 barabitwara ya code ya droit de l'homme barayibona bayisubiramo bayipibiria ejo bundi ariko ntibayipibira uko imeze yo yari droit de l'homme universel ariko abazungu bayise droit de l'homme blanc winturimo niyo bashaka rero ko oya ntabwo ari bashaka twapirika niyo bapirika n'ubundi ariko yacu iyasundi yatakayita yari droit de l'homme universel undi se bagiriye ibyo ngubwiye biba muri Israel barumva hano Israel ngo bakoze genocide droit de l'homme ntibica abana n'abagore ntiwabonye ibintu bakoze muri Gaza none se warabonye abahana ni droit de l'homme blanc tukwiye kuva muri bari ibintu bakora byose nibyo bakuye iwacu ariko bakabitwicisha Afrika ni humuke kabisa cyane Dr. Lusa reka tubashimire merci à vous